SS Manifa 2019 की बेस्ट कोरियोग्राफी की रिजल्ट से आई एम्बलेम अच्छी हांगडोक चलेगा मैं आमदा लाउथोक चलेंगे And the best choreography award goes to Baby Salam. Film Aini Phagi Tauraga. Congratulations, Baby Salam. Aina Phagi Tauraga. Hariba film Sigi. Isai. Leader Fazavati. Ai Kaktani Haiba Isai Sida. Baby Chana Nikai Kiba. Baby Chana choreograph Tobi Kiba. Da Boni Yamadi. Bizu Ningombamna. Ting Toko Makai dance Tokiba say Adugi choreographer ni Baby Salam Manipur ki tungan feature film Kayada Mahaki Jago ki Kutektana Manipuri cinema lovers sing bung awhali bani. Once again congratulations Baby Cha. Amasung award asigi donor M Ravi Singh citation amadi gift kudol tamina bagi damakta nolugna hagachari. M Ravi Singh, donor of the award for the best choreography. Kuba kubi umya. Koi nang asai dagi gift hamper oina pizariba kaksoi Agro Private Limited ki gift hamper se Ado Baby Cha chain ki bayaroi ngakatang stage sa lai binabagi damakta haizari. Mayam isay sida Baby Cha na nikhai wa dong tang yining da bra mayam haibiyo si mayam na laurai si ure dana huziki track tong tang play taw you please. Lira fajjaba se ay kaktani Quira na tok paso ay tani Nung si Mike tong punjaba su ay Thank you so much Baby Cha.